Sumo din eh. Sa Pikas. Sumo na ang entrance. Mo na siya ang Fuente karon. Ay daghang puso. Welcome to Fuente Osmena. Back to zero. Ah. Daghan kay pagkaon. At daghan kay puso. Pero tagi mami. Aw. Ay sir, mabig ka seafood sir. Yeah. Wala may pwede rin luwa din sir. Dito ra. So motong exit ito. Daghan kayong food, toys. One way ra din siya. Christmas Village, Lulier. So nice yung stage pero wala pa nag-operate. Wait, and that's it, the exit. So diri tarapit sa bagong side morning exit. Let's go. Exit. Alabang sa. And that's Lulier's Christmas Village.